Mobi akwa baba attention TV so enne ye hia sana minim say na akonfo so wo mo feelings ana say wo mo so broken heart e chiom a wo mo so eye ya akonfo atama enya broken heart na samwe ye behia nyame difo wo ha na ebisa no sunsun nsem because atama say ogene hudi say wo sunsun ni pa de na wonya broken heart na ye obia na mene na hia wa say ye papa ba ko pe prophet 99 Benjamin just say wode no ho mekom papa ho papa kwa ba ohima mejoso na mo na mboko de na mboko papa ye hu wache na mi ado na nse na mitokwa akra ya agena Kristo da Roma 18 kwankutu de ahwande wo ho afa ho se Ghana nipa Ghana fa de pa se rich kakra gold kakra diamond kakra bibia wo atale ni ese de yes rimfo ntino sa na be kono ye be kono slim high level slim line no papa kwaba oh mama me ma tiefo happy new year so na me chia tiefo na me chia won so ni wa ho ofe ene me bra panyi ohwe wo ye pa na me hira yenko ya asem so papa si yeti okonfo atama se wenya broken heart before asa me kwa asem no so pese bisa wo papa se anka sunsum ni papa de de na wo bi ye wade a wonim se wokita tumi nyina nananom de ama wo de na be ma esukon matimi ye wade ama ne hyewa obegina social media se wo de ne hye abosom sa bibie ni wa obetimi ayafa ho se wo de ba begina social media wa ben no yo abeda wa se sorry so that was bi na asa wi akasa no na ni kan na bibie wo ho because of say sunsum nipa na wama obi ahala mama wa wie na halam na so halam ma no oni na de basa wo no sabe okay wo no wie na odwane ja no na menya hiti enti mama ko no go slow mama sa why wanti ni se be ma no hu se oba na o te busum na no na ho odin a o de kom as a di okonfo no e wo form on say sometimes no say o ka o secret e kire oba o girlfriend ana o boyfriend ana say ukuna ana say o yire a sa mo two partners no ba ko we ba ko hu say na ho odin e wo adwuma no mu no e low ye fa ni say oni mi bra panyi sofo entwi odifo entwi na odifo entwi etimi kiro adwuma no eni so eni ebia ne sebi me ka sesa na otie ebi wa kiro ne bar side e wo adwuma no mu say adwuma ye wo secret wo adwuma no sofo bia wo ne secret odifo bia wo ne secret eti wa kiro ne bar side wo adwuma no adwuma no wo hu say en papa I dey o ka say we are entro o ka we enukre e ba sa na woni ni wo fie kra na say ehu e be room ana say gidi obenya say mi kru ye 99 ho ade 99 ye adwuma 99 oni nyame de ni ye adwuma no wo between me and you no say me bo wo fie kra na unsuro mi so hwe ni ketri ye what must say because of say me no da sorry even who naked me who naked only me secret me bad side na aye punch no ekita know everything afane say me yire no me no na ya sorry say me ya zan wa sorry de no ma we ya we so ni me say na commissioner me hye no eye adwuma we ya we because no na me yire e say ene no ebia bibisi wa me no tem kra na say so bo say wo kwa unsuru me ko ni me say me ni tumi bia metim da ye den aso let yawo won be bia we da asem ne fiba no I see eti oba no uti Komfo ba no o se onani kwa apam moja fra tu omo bom hudua na e bisa se apam no ne kwa de da apam ye adwuma o ye sunsun adwuma na o ye no guy no ye journalist eni kwa se wo ka otimusam ana se okoma adwuma na se tuche no okoma adwuma ene so wo ma na hu se okoma adwuma no kwa no wo kwa po no ye low
time na ne ho ba no na okeka nsem yeah Matias here abrante no wa ho do hawa no wapem sa na ne ho ba no keka nsem ema yesi ne bo ani suro no oso uni na akwa pam se ema ne fa wachi oso unfa na chi na yede na kwa fa wachi a moja fa na pa amko na yede na obosum antima amono tini yo ninu akwa pam ya fa moja moja na yefa je se isema ya kandi echeche se unfa machi e mo bufu no da busum se embo sa na mesu bi fa wachi a ni busum na mesu no omo ye den eti se na no wo be ma no wa fa ba na chi ene oba fofo e twen pra na busum etime anya na hwedi a na da me se busum no omo ne busum busum be na ode ye adwuma omo ye busum ko ode ye adwuma se ye kwaku fi se na na se oh tio abusum na wa no mo de na me kama se moti akom okum nipa o sa oh no ana se me challenge wo mo okay Ebi say azuka ni mo ye nyina moti tigali osofo azuka tigali wonya sofo oh tigali kom na okom papa o tie fidi kesi anazi mi suro maka Royal TV wa tire dada Royal TV mi challenge no tema beka kire Anita say this year or about them say wo azuka ni mo ye no tigali sum na osum tigali sum oh video no wo ho I see eti say o kom moti ankum ni po ena moti so ye calling e frɛ obi so na say mi de moti abebo moti ano wo wan frɛ ansoma na o ma wan frɛ moti o ma da ena say ka ye nyina e beti ba frɛ moti a okay ko moti e go frɛ so moti abra obeba ba moti ano hunam akandi a odi kan ni pedua odi dware enu perfume be yusu eni sama be yusu ena fra moti aba na te so omo wo enema ye yusu ansana yes okay it's a moti anfaw ankyere o sa mechiwade we ya e mechiwade ana se we ya no fa me ba bibia no we ya motia e be don da oh I see ena woni a okomusu ase yewa abosusu omo akonfo ne bo no omo kom esu ase e ka so bi kom esu ase a ofre esu ahohum a wo esu ase onom na ye adwuma ena woni a okom esuo ono dan esu ano eti esu hohum no ye fo ne se densu na da hanuma a densu ofre densu ti okom densu I see eti esu kom na mienu ya wo esu ase kom ena wo esu kasa kom okay ena woni okom ahohum wo wiem okay ahohum na wo wiem na fe na wiem tufo se ne busum ye na me wata esu ase hohum a ena eso no ono de ne wodin I see ono no obetuma suma ne ba ama na kwa se bo ne life oh okay because okom ne yi a almost ne 190 yes etu ko ne na se nana ade a abranti aya minie watima kuma ona na watima kuma nana ye ne se mami obeya no no na papa menti ase se wo sa hode ni nyina anka enu kwasa anka ode ba social media no so na dabi social media no ba obeka na se ma kire hwan amansan se omaka da na kire no ana so obegu guy na nimu ase in the name of na da no hwan na nimu no oye journalist nenti dabi hwan abate hwan na nimu no oye nkola journalist fo ni bi wo na ogu wani mase ba me mo example e ma grada o se nukru no e de ne jano eni mo no de wale esiama ne ma grada wale esiama no o se okasa bebre a gana fo e be sere no because wo see wo ya wo nipa ebi fa ni ha mreo na betima boa no na wo de na eto ne de o go so a kire hwan where cry your own cry na bi go so a kire hwan agada ni kunu ko jano no wan ka se bebre o oka ba ko ni nipa no poso ye sa de me ya de a be hyi abrantie no ni kunu okay but no ye na hyi ni kunu o question mark yeah e wa na gu wani mase
obi a wo hu adwuma se ka obi medical obi ni how brown say niku adwani jana ka obeka se o wi yakwa kire ma niku na ba sa ka de dina wodima aga na wodima yakwa kire ma oku amba sa Komfo ata and friend say nana mouse ata nana mata o boyfriend say oku na wodi loto a odi ko tuto niama o ma odi ko tuto niama no bibo tell odi loto na wo kan no abante na eda down no wa ko bisa obusum na bisa say o silver scan ko tuto yes me adi ni won beto no ma me na te no di ba me yesu sum adwuma ba be chechiri mu se bem abemu eyoye eye bem e wo se me ne etna nananom ani abante no say that bibi wo hu na obedi bi na ko en ba bi nti papa nka ma bisa say emma bebrebe wo wia se nyina abemu ehu mma mo amosi mma adoso wo hu obia se okonfo inkwana okopena na se wodi kan ehwe ehu se tumi bia ni mu nti no obowura eho no sometimes we bekom na Komfo ban mo na atwima abante ne first sa oh yeah who say tie wa se Ghana ha de oba mpebe ma ne pe ohima mamika se bi kirom ye adwuma bi wo no o de to so a eye di say obi betima ben so opel one journalist from ba eye di say omunya awalepa yeah yesuro mo ana yes okay because every day be sharp big men yeah it is a me yiri no a etina me bra kwa ma onkwa bonti enkwatwa video ma no na ka wo pa na ka mani so sen ahwe obi atwi afa no ko oba kokko obi befa e de be sire otimase o se so bi ka se otibusuma no okom na no ma no mara no e na ya kama ya ti se abususum eye obunsam adwuma it is so for mami tuwe na ye so for mami no no bi otibusuma no se okoma oh ba se ni parti tribi pa be so le se obewalu di ebedin ebedin oh okay so ba ko wale Komfo ba ebedin ana se minister ba ko wale Komfo ba ebedin ba to be yo so no ba se BS na na grada se ni kun wo ye yin so wale no wan ni kun oduro na wo ye so Debbie priest Debbie mami ni nyina wo akomadwuma man sana guy no ko eko Bible school sa asa ko share obi ase oh okay na no ni nyina ewo mu oduro no ese agada na okom nada bisa agada se asa se okom ne busum no how many years asa na o share oduro no etubo kom no ne be na oduro no kwade ne yawo e na bra agada ana otwema no ana so hawle mu I see hawle mu bi na se da bi ne busum no papa is ekwanda ho papa is in the building ana se mi sa ama no yeti boy Komfo ba we no obe kokko na bia okosa platform so radio station no ana ko ya program wo ho no otwema ana bia oni boy no komodi mu no ana boy no se ekwanda ho eti ono na twema boy no okay so me ofra boy no bisa boy no se boy no be kire kwan a ofa so a odinya Komfo ba no na owo tu boy no tu me be na kita so betuma so akogina obi a tibusuma no se ma me pew enu na me problem kakra no tu me be na kita no all these ladies no eti oba na twema no ono so se mu wie no apapa mo kwa nyina no na kwaji se me pe bibia jefu nchen ena boy no yusu na adwe eda no wonu mi se on for ban Komfo ban enkosi babia ena for ba fofo wa bontin ena odi so ba no mo agi nani na papa se si amojafra abamu yi wose no na di eye mojafra blood covenant no wona na yes ade nsunsan so bi e wo ho mo no Komfo na na se wono otena nanom kasanti wono de ne ho son bra eye abamu an kwa ne befa saa enome na na ummetia ma yedi amehwo pacho ummetia Debbie papa thank you se o se o tibusuma no a okom na anomo nananom bia wo omo odin a yedi frɛ omo okay oja se me kom nanam otia ana me kom nana so eti adentina se offense kwa me den ana boy ni disen I'm say showboy yeah junior yeah showboy junior wa show
na ne show ni nyina echi no wantimi ammo obosum din afa kansem na obo ye nyankopon ha oboso na sase din e na odi kansem sese ko obosum din na odi ye adwuma no odi ye example ase babo nyankopon din na bo nyankopon din wo ye didifo nyankopon ketu a ye bo di ye Yesu Kristo sa ye Kristofo chiame yeah but Bible say answer na Yesu na ka o say answer ba kwa jane che no Jesus nam ne so eto ye nyankopon chiame yeah ese ye bo ye bade din a e di na Yesu so ase ye bo ejane din eto ade din na ono no wa mo ne bosum ne din na ofa asuma ne bosum no afa ma eja ah obo nyankopon di straight eto abaje no nim say tumi bi ani ho eni mu papa wa kan sempa tumi bi ani mu ko ne ho ba o kensem yeah because onya bema wa pon ho se bi da eti wa she bema wa pon ho sa no no so ye tuntum pa ebe be ko na bia na otafum nyina ma no ti no se o kuma eti se wo ma boy ni kwa eti boy ni kwa ya wosu in fact na ho agrada oye ni ye ho agrada broken heart adu ko fa brantie I see abrantie be ko na beta djuma ogbo ma agrada no won bike dey no odi ne fa baby ya kona bia ebe ye den ena mko tibosuma no a ubanya mrante fresh boy say ye mi nyama no ye boy fresh boy say ye ubanya ye munya broken heart kwa na be ko ekum etini ni aba ni ame pese me kan nyina ne say so ye sunsum adwuma ma wait emunye duru so ma wait emunye dura obi o fia bonti ba no asem bi to a ye ma bonti meka asem to no ba bonti beka obi o chire bi so say eti we hu ana yeah say difu sama ye difu sama ye so asem to na wan kata so no ba bonti beka obi die ko beka so wo ya kwa chira ma no na wo die wentime anso ano eti yaata omra bonti be kire amata obe kire ganafo ne bosum ne din ansa eni bosum a odi adwuma ansa mo bibi kan maka yes nti esi aboy na o se mo ma ye moja fra ne no mi hwenye no papa e na mpese mi hu hwenye boy na e be ye boy ni ne wahi so no na wadi kan afum boy na afum kra na wafum a wusu wato ho ama boy na hu weak point wonti once on na ye bibi ne de o ma ye honam kro enu mi bi ani ho e ma se ne bosum ni wa hoden a ko ma bonti me kasa semwe anko be na nda ka bosum na boboy no e ma boy ni mo ba the social media onu mo se obe paga na photo se ya pa ne chema no se wa fum na yes na when you broken heart ya first na otu na usu na media mi ko nom sa na o ko nom sa fo bi hu I see tamo shi aboy na obi gira hobi obi e ko ma mo di ansa na boy no ebe ofie no be da na obi wo hobi obi ani ho ye de na boy ni nya kokodu a obo wa ode ma oro pant broken heart de papa chiwa me say ye de na boy no enya kokoduro eba ofie ono wa de ma otimi ro pant obo ma to mo ho ne ema nyina ewi eti uti busuma no o ka so ti busuma no o respect different o oh okay ni pa na oba no kwa o slow ezo timi ba otimi ro pant dia na se mo te na no mu nyina mo ko esi edu watin ka time to mu nyina ko oh I see eto mo break heart dia Elaba Fanisa 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 Debbie was yes because what one my boy no when I will say who need to me be a clinic trium I see clinic trium I see it didn't pay for say my secret and count mama wa no nye ple munya wale yampuni na wato mama abrantie no yeah ese ni obagina kan nyina enu abiebie kentesu ntuma so na se loto kaka odi so da betuja yes some can say prophet 99 ba what the Komfo Attaa beto ni dabre was say Komfo your secret is your power in the name of say guy everyone who run home na sabi mudi mpaso agro everyone ho efefefe mo ho anu nti
abemu an we hu secret bia we hu say anaso wo wewa oni hwe ni ketiriyam eno nti no wama broken heart anu odin no nti prophet 99 say obesre wo ne na namon kasa na bra bonti be kire bosom ko a wo som na kire o wasemika wasan ababe kacha me ne prophet 99 ene trans de saa enchiremu ebre ahwefo akwentua makram